koji to neće sutradan podržati da se ugradi u Ustav Republike Hrvatske. Hvala. U ime kluba nacionalnih manjina govorit će Nedžad Hodžić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Pa ovako kao manjinac još jednom reći da je vrlo žalosno gledati šta radite vlastitoj državi i vlastitom narodu. Oskrnavljen je dan sjećanja u Vukovaru, oskrnavljena je velebna pobjeda nogometne reprezentacije, oskrnavljen je Ustav ove zemlje i zakoni koji su usvojeni u ovom Parlamentu i ja naprosto izražavam jedno veliko žaljenje i još jednom ponoviti, možemo zatvarati oči koliko hoćemo, ali društvo je poprilično bolesno. Ono sve što se događalo u zadnjih mjesec, 2 dana u ovoj zemlji ne služi za primjer i ponovit ću ono što sam čuo od jedne velikog političara hrvatskog, da ste ovo radili prije ulaska u Europsku uniju nikad Europe vidjeli ne bi. Ni vi, ni mi, svi skupa. Sa ovakvom retorikom mi bi još uvijek čekali pred vratima Europe i ako to nekome nije jasno, bojim se da će se morati s tom stvarnošću suočiti. Ja ne znam što slijedi iza ovog referenduma, ja pozivam ljude da izađu, da glasaju prema svom ubjeđenju, ali da vode računa da svojim glasom ne umanjuju prava drugima. Šta je sljedeće? Ćirilica. Šta je sljedeće? Hoćemo li ukidati ugovore nekim vjerskim zajednicama? Šta je sljedeće? Danas je slučajno dan 29. novembar, dakle dan Republike one bivše zemlje za koju smo smatrali da je totalitarni sistem i iz koje smo izašli. Bojim se da je onaj totalitarni sistem imao malo više sloboda nego što ih danas želimo dati u Hrvatskoj. Bojim se da je to tako, dakle svi smo iz one zemlje izašli sa željom da uđemo u nove i bolje zemlje, da uđemo u Europsku uniju, a ovo što se danas radi hrvatskom društvu i Hrvatskoj državi nije dobro i to je odgovornost prije svega vas koji ste pripadnici većinskog naroda. Mi vas možemo manjinci kao ravnopravni građani podržati u svemu onom što je pozitivno za sve, a kad izgradite ili kad izgradimo društvo ravnopravnih građana i društvo svih sloboda, onda ćemo i mi i naravno zemlje ekonomskog blagostanja i pravne sigurnosti za sve njene građane, onda ćemo i mi biti sretni zajedno sa vama, a danas sam ja jako nesretan, vjerujem sa velikom većinom Hrvata po nacionalnosti. I konačno klub HDSSB